faly miarahaba antsika vahoaka malagasy ambany lanitra rehetra. Manao anty vidéo ty aho satria le filoham-pirenenantsika tokony hiova métier, tokony hiova iasa izy ndraiky Premier Ministre Ntsay Christian. Nandehanan-Drajoelina zany ndraiky Ntsay Christine tokony hiova asa reo satria lasa pompier zalahy amizao. Nanao ny grève mahakasika ny base toliara any toliara any de lasa nandeha nirodorodo any namono afo. Karaha tsisy asa anatin'ny gouvernement taty. Mba nareo ve nareo malagasy tahaka pare tanindraza amiko mba mametra-panontaniana hoe mba tsisy asa ve anatin'ny gouvernement io? Tsisy asa ve ty filoham-pirenena ty raha tsy handeha hamono afo amizay tany izay anovan'ireo hadalana, anovan'ireo amboletra, anovan'ireo kobosoroka sy botolo ary fanovana anao tsy refesy mandi dictateur eo. Namidy amy vazaha ny tany anantsimo any trandrahana zany fasimenty zany. Namidy amy vazaha koa ireo nosy anakiroa any faritsy avaratriny. Nany sakatia sy nany nosy raiky io anaran'ny nosy raiky ty. De mirodorodo any. Fa raha mahagaga c'est le même rythme. Tatoliara ao zay nizarana enina nizarana t-shirt, napiondrany camion, nirodorodo napianao musique artiste et tout ça comme si reo mbo manao propagande. Nivory ny olombelona rehetra. De nizara vary 25 kilo. Io koa za tonga ao Nosy be ao. De nizara vary koa zany de hanao artiste handefa artiste koa. Manahaka fanaova propagande regny. De mila milamina zany, mila fampandrosoana amy Nosy be, mila mandilatra ny Nosy La Réunion sy Nosy Maurice sy kely Nosy koa. De mety amitsika vahoaka malagasy io. De à partir an'io zany fa tsisy olo hitokona sasy, tsisy olo higrevy sasy, olo roadroahy amin'ny reo nosy petraran'olo reo, zay nosy namidindreo reo satria mila mivoatra toyiny. Satria mila raha haitsika. Izy reo lahy io samy manaha vita hotely ao Nosy be ao. Za fa tsy tena Ravatomanga. Fa io Nandehanan-Drajoelina io de manana hotely 5 étoiles ao Nosy be ao. Hitatsika reny publication zay nataony ministerany tourisme fanao raha amin'ny arabo avy any Emirate reny, zanaky ny filoha mitsanga eo. Tsy haiko izy ina conseiller na ino koa ty asana amin'ny présidence ao, mais raha mbo tsy nitanay tamty anatin'ny enimpolo taona mbo tsy nisy raha manahaka an'ireny. Am firenena dehibe aby firenena iaby mbola tsisy raha manahaka an'ireny. Hoe raha-rahan'ny gouvernement ny zanany mitsanga eo. Raha-rahan'ny gouvernement ny zanany mampiantran'olo any iavoloha. Toeram-panjakana, toeram-bahoaky any firenena. De reny zanany roa reny ndraiky miaraka amin'ny Nosy be any, de mila mihorakoraka ny olo aby satria mitokona an'le olona am'ireo nosy reo. De mila hitan'ireo baera, hitan'ireo astera hoe reo le olona fa manaiky ndraiky koa. Vraiment le question zany hoe hoentinareo aiza io firenentsika io. Zay tsy hiteny trano vidinareo 27 millions d'euros à la France aty io. Sa mbo point d'interrogation satria mbo misy le atao hoe bien acquis zay. Mbo misy lalana mamehany eo après. Fa le nosy any firenena eo ary nosy tena mahanda iavian'ireo mpizahatany koa azony privé io. Izy ny azo mandeha ny sakaty. Ahoana reo hotellerie manodidina eran'ny Nosy be reo amin'ny mpizahatany na vahiny zany na local na tsika gasy makafian'ny Nosy be sakaty. Na tsy lazako an'le nosy anankiray. De mbola misy tany rary zay amy anarany arena anakilahin'iny voalohany arena. Tany rary zay anavaratrany. De hitatsika ve logique sy zavatra mety
io ataon'ny fitondraty, io ataon'ny Nandehanan-Drajoelina. Manaraka ambokony koa satria mahazo taviny sy mahazo anjara i Monsieur Ntsay Christian. Satria irakiraky ny Ravatomanga reo iaby reo. De tout est normal. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Et tout est normal hitsika. Mo hotel reo na Dubai. Mo hotel reo e manera ny Madagascar. Avy anavaratrany ka hazika antsimo any. De hoi hampitovizy Nosy be hampitovizy amin'ny île Maurice tao mihoatra ny la Réunion, je sais pas quoi. Il est en train de rêver ou en train de faire quoi? Fa mbo tsy nahita raha manahaka an'io ndraiky aho. De iny zany mamono afo koa. Zay novako zay tokony hiova filera, hiova asa i tokony hanao pompier reo. Lahatsy pompier de jardinier. Zay mariny. Allo mpanondraka flera, mpanondraka afo reo zany. Jardinier fa le pompier bon corps c'est mbo iankina ny ain'olombelona. Fa allo tokony jardinier reo, mpanondraka rano reo, mampantsiatsiaky raha iaby aby. De milahatsy eny reo olona mbo afidy aby ny maire, ny député, tout ça consort. De ahoana reo vahoaka nanome fitokisanareo napindra fahefananareo reo. Ny afarany Nositsika ao ane midiny olo reo ambogadiny rehefa manao ohatran'io. Alaina avy anantsimo, alaina avy anavaratsy. Efa alaina koa avy ao anivonivo ao, de ambogadiny ho letaky mihitsy ny Nositsika ao farany. Fanontania hoe rovina ihany tsika ty mba ho tonga saina sy mba heritreritra. Rovina tsika ty vao taitra anatin'ny torimaso zay henantsika ty. Mais bon, koa mbo milamina mbo mandeha fiainanareo. Dodo banana. Aza aloha mahita fa tsy misy raha manjary sasy eo. Iny baobab na niteneniny ngahy ministra ny tontolo iainana. Tsy ny fahanapahana ny baobab na ny fitrandrahana renakebony tany miniera no mampahantra sy manimba ny tontolo iainana fa ny fahantrana. Ny fahantrana on ro manimba ny tontolo iainana fa tsy fitrandrahana an'io fa tsy mainty io. Ça c'est un ministre. Tena hitanao ry zalahy en plus mbo poma koa. Vraiment. Tsy haiko sasy hoe hanao kory fiainatsika ty, hanao kory afarany faramandimitsika, hanao kory ny afarany Madagascar tsika. Mais bon, inshallah samby handinitsika, inshallah mba omeny tompo zanahary hery tsika, mba hiverina tadidy ary mba hitsanga ary hifoha anatin'ny torimaso ka hijoro amin'io firenetsika io fa very tsika ry zalahy, very ny taranaka faramandimby, very tany razatsika io. Ouais, tranquille, il y a quand même... Tanana raha manana io, koa tsy mitovy hevitsika, tsy mitovy fomba fijeritsika. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà. Zay avao fampitsahivana anahy io fa mahita an'le bon, tsisy asa amin'ny présidence, tsisy asa amin'ny gouvernement tao, c'est y a que ça. Faire des propagandes encore, faire des mamono afo. Mais bon, allez. Bon weekend tsika iaby. Assalamu alaikum warahmatullah. Anao velomantsika fa fampitsahiva kely fotsiny anahy.